Žene u Bosni i Hercegovini čine 51% stanovništva, ali njihovo učešće u plaćenom radu je značajno niže. Svega 37% njih je zaposleno. Žene često nemaju jednake uslove rada niti pristup fondovima da pokrenu svoje male i velike biznise. Fondacija InfoHouse i 2024. godine treći put zaredom pokrenula je Fond za žene za finansiranje ekonomskog osnaživanja nezaposlenih žena iz Bosne i Hercegovine. Ove godine od pristiglih 56 aplikacija podržano je u iznosu od 18.000 eura, 7 inicijativa, 7 udruženja iz 7 gradova Bosne i Hercegovine u korist više od 130 žena iz poplavljenih i ruralnih područja te sigurnih kuća. U okviru malog granta koji smo dobili od InfoHouse, a u okviru Fonda za žene, osnažujemo 6 žena za krojenje i šivanje i 6 žena koje će se baviti dekupaž tehnikom i svoje proizvode prodavati. Iskoristili smo ovaj moment za jednu akciju, obzirom da otvara se zimski grad, da napravimo akciju, da ljudi znaju o čemu se radi, da vide čime se bavimo i da ih pozovemo u stvari da naše usluge koriste, usluge šivanja, usluge popravki, prepravki i tako dalje. Moram reći da je 6 žena koje završavaju obuku za šivanje, da je prosječna starost njihova 35 godina, da su to mlade žene koje žele da rade taj posao i one će imati priliku i da se zaposle u krojačkim salonima kad završe obuku. Zahvaljujući projektu InfoHouse i fondaciji Lara dobili smo 2 CNC mašine, laseri, gdje ćemo moći našim korisnicama da pokažemo i neku drugu vrstu rada gdje one mogu da prošire svoje znanje. Ono što je najbitnije da istaknemo da se zahvaljujući tim CNC laserima mogu raditi i neke druge vrste poklona. Samim tim što smo nabavili CNC lasere, našim korisnicama smo dali priliku da nauče još nešto novo, da ih osnažimo, da im pomognemo, da jednostavno sutra pronađu put na tržište gdje bi one bile ekonomski osnažene žene. Kad govorimo o romskim ženama, romske žene nisu dovoljno edukovane, nisu konkurentne na tržištu rada, nemaju sve završeno, čak neki nemaju ni osnovno obrazovanje, tako da one spadaju u kategoriju onih nezaposlivih. Za njih jako važan je projekat ekonomskog osnaživanja gdje direktno pomažemo samim korisnicama, gdje im dodjeljujemo sredstva za rad da one mogu raditi kod kuće i poboljšati svoj budžet koji imaju, jer uglavnom znamo da se svi bave sakupljanjem sekundarnih sirovina. Zahvaljujući jednom, mi kažemo, malom projektu koji smo dobili od fondacije InfoHouse, mi smo pomogli direktno za 2 korisnice, jer su to bila mala sredstva i sva sredstva smo usmjerili u suštini na kupovinu materijala za njihov rad kod kuće. To se odnosilo na jednu frizerku koja sad završava srednju školu za frizere. Ona je inače dobra učenica, išla je na razna takmičenja, osvajala čak i nagrade. Odlučili smo se za nju da je podržimo ne samo u tom njenom školovanju, nego da ona poslije svog školovanja može da radi i od kuće. Njoj smo kupili sam materijal za frizera, tako da može nastaviti sa radom i kad završi školu, ukoliko ne dobije odmah posao. I za jednu korisnicu koja je završila za, ja ne znam sad kako se to kaže, ali ono za nokte. Ona radi nokte, njoj smo također kupili materijal neophodan za njen rad i ono što je važno istaći, jedan dan, pošto su obe kiseljaka, jedan dan smo napravili, da kažem, ajde, dan za žene i dole koristili smo prostor Fondacije Tuzlanske zajednice gdje smo pozvali te žene sa Kiseljaka koje su
neke su htjele da prave nokte, neke da se friziraju, šišaju, tako da su one pokazale svoje umijeće, jer taj dan i mi smo stvarno bili zadovoljni krajnjim rezultatima koje su one napravile. Pomoću projekta koje sam dobila pribor, uspješno završavam praksu i imali smo radionicu. Zvali smo žene koje žive u Kiseljaku, radili smo farbanje, šišanje, uspješno je lijepo prošlo i tako da sa ostalom priborom koji sam dobila mogu još koji put raditi takvu radionicu. Kada smo mi aplicirali za ovaj projekat jeste da smo mi kroz razgovor sa našim poduzetnicima i poduzetnicama grada Lukavaca naišli na taj problem gdje imamo, na primjer, tipa firmu Boxmark koji su tražili vrlo često od nas informaciju da li im možemo ponuditi žene koje znaju krojiti šit. Tako da smo samim tim, oni su nam dali ideju da mi moramo raditi na takvim radionicama i evo pokazalo se to ispravnim. Ja već imam kontakt sa njima i oni će na kraju kad završimo ovu obuku doći nama prezentovati ono šta oni rade, šta žele i naravno koliko su spremni žene uposliti u svojim firmama. Prije svega želim da se zahvalim fondaciji Info House sa sjedištem u Sarajevu koja je podržala kroz projekat Ekonomsko jačanje žena, podržala je naše udruženje gdje smo mi za naših 5 članica kupili 2 usisivača za dubinsko pranje i 3 trimera. Danas sam od udruženja Procvat Prodrinje dobila trimer. Želim da se zahvalim Info House organizaciji koji su donirali to sve. Dolazim sa poplavljenog područja, živim trenutno u kontejnerima, tako da mi je sve nestalo u jednom noći. Dobila sam od udruženja NERA frezu koja mi puno znači. To je početak novog života. Danas smo posebno sretni u Centru za žene NERA jer smo imali priliku da podijelimo ženama pred 8. mart 3 rovokopačice. Danas sam dobila frezačicu koja će mi mnogo značiti. Inače sam povratnik u selo Gakiće. Zahvaljujući udruženju dobila ovu donaciju, frezu koja će mi mnogo značiti i nije ovo prva donacija, već sam imala i imam plastenik koji mi mnogo znači gdje mogu da uzgajam svoje domaće proizvode iz eko proizvodnje. Ovim radom i proizvodnjom mogu da popravim svoj kućni budžet, ne samo za svoje potrebe, već sav višak mogu i da prodam.